Yagni benta jonga kubor la OneRasP daga fatafat online shopping store. Ka Office Deputy Commissioner Riboy District Nongpoh kalawat ya kibriyo kibawan yale ya ka interview jong ka post DO ha ka khatway tarik unay tung ha ka ka office ba kiday ban pintip siya ki district control room ka ba ki number kiday not lie real lie pra are not are pra but not lie real lie pra are lie iway not nyo but u helpline number ubaday pra nyo pra nyo san are not sao khandai but batharu yaki bakin chong quarantine khat sao sni ka RiKhasi channel habawat khubor halor kani kalayo banyakren bat edc karib hoi ikong RM kurba ibalayat ho bakani kajing batha na kani ka office kalong bahadin ba uwei na kikhna ba wanle yakate ka exam ulayo yoknyang jingpang coronavirus Madam, na phone nang ni na po RiKhasi channel na ni na Shillong. Hi. Kung si madam ngayon ka press release ka jong pi ka bami minta kasi khasa trip July. Ba kidon kito ki bri ki bawan nyele ya ka interview ha jong ka post DO ma ha khat wai trek July ngayon ba ka don ka jing batha ya ki ban chong quarantine. Pila mo nya thu na kai ka daw. Kalong kami gitu kita Kumba kat ni bawan nyele itu hospital. Nam ta post DO. Di halor kata pada hadin menen yo jintip iway ni kita kena ki bayar le ka exam. Hospital his test positive. Okay. So therefore, common system nak ka la jihada ni request baru kat kena ki bawan attend ni ka exam atau ni. Nong stay content yang senang bakin observe lagi lagi you adan bano kajing yang kli ne kajing mungkin ho ne kajing ding sedem foto benteng mesti kin phone gitu ki number panila ai hang tu ho tu apa ketua ho nang tap kita lugut ki kena gidon bonye le itu interview madam ken ki ma fine ni lah ya pun bahas tu exact number one kenal nama kile ki jangan ki poi spa try na kum no almost 400. Okay. Te kamot hadu menta pikat asal alon ki telefon na kum no na madam siap tu number empat dan ma okay tak kubri sibuk dalam kapal Thank you.